ole tu na hian in lam muala kan om meka naktuk November ni somni pali Thursday zanda rukatang tran turian rimoi award sangni somni le pahni lam muala hian semani dona in music festival man hal tur ri boka tu na hian buat sai na kal na sa hey sai lo te po lam muala no ma sai lo bye bye lok mi to no hey bye bye lok te nak tu zan ta ka som lok ha som hala nak tu zam tam MZE nak tu zan Rimoy award ron kal factory Mizoram mi pui let che ve la mi te kan som ver chua dan nga tangin ke kan open do na food stall sodor mo sodor om don sodor indoor door om dona izai do dem dak tuk zan yan zoram tang fan ti life in kasadon check it out bro chuan se buat Say lo ve say don lo chuan naktuk zana hianin Magdalene te gospel lama hian zo remate jona te tu te ge zo mo pui mi dang sai tur naktuk zana zoram chani te la rin hui tlumang te yang pela chuan tuile mei te pokan tiang chuan tu te ho nge khang naktuk zana yanin mo tu lai la ho wan ni vet mai daru kachungin program kan chandona music festival om masadona ni khata khanin kan Mizoram side yamte tam tak anon zai masadona ni music festival ahian kan music festival so ahian mo award in ganon sunzom don music festival apo lilki ti te BOG te gospel smiley ti te Daniel te tam don ni chon tam don naktuk sana ha free entry ni don na so tui tak tak ai turom don dar nga changin choi turin tanor dar nga chingin so ai turin na rong kalkom the out van dom don em Delta Sound in light sound turu tak mai naktuk zana hian be don na hei puparan in thut dil rup maya pupara pui don em naktuk zan sound le light wi le tur MZE wat sem to zong chuan ni pui beram yes MZE wat sem to zong pui berang pupara na tirup mai naktuk zan han ti khan November ni somni pali Thursday ya local factory kan som cheu ni in chu zan in ti te pon ti to mai the em tlai tan chuan chuwangin local factory lo thir facula a free entry tur ani don ani zai thiam tak tak in hei Magdalene tho pon zai dona Magdalene ke chak khop maya an la hit khan on sa dona tin sai loan ka chang em bok zoram tang fan ron sa do boka zoram chanit te Rosie te an tam mai zoram te jona te an tam mai han zai treu don lap song lampanga po leng siam lampang pon zai treu don hei tun lai la lap tuile mai tiang chi te nge hei yang fela te sai wa na ti ho te ho khan ron zai don ni mela ni naktuk zan chu kan chikin don khop mai lo MZE MZE Rimoy award ani angin kan kim dona hey Delta Sound in be mup ba heti lai stage billboard po moi don hey mak advertising ho an be boka amuna kal thelo tam po LPS le zone da live impact chon don ani la muali khat vek turin naktuk zan chu kan son cheu ni ro kal vek don ya kan camera crew tur te hi Basanta te kan ruai dona an li hian production zong kim min pe cho sak dona kan soitang in hei tun nai maya MLTR ho nong kal don boka MLTR ho nen hian in kan light and sound man tur hi ai nang don ani naktuk zana hian pen chuan in sound pui tak light turu tak men hun man kan tum don ani ha kan om khop mai tuna hian hei buat sei na kal mup renga heng lai hian ni pui om na vek tur ani dona free entry gate free entry ani dona wangin akal ma van ni ani dona ni akal ma van ni ani mai dona ni chu no feila tlai dar nga tangin gate open tur ani dona ni somni pali Thursday ya tlai dar nga tangin gate open tur ani don ei tur om don choi man lo tan po so lama son food stall te om dona ei tur om dona
hlim takin thalai ten kan that lai hun nak tu zan chuan lam mual lama thiang hlim taksin chen turin zaya pathian fakna hlate tin thaleng long thlangin nak tu zan chu helai hmuna hian thalai ten hlim takin hun man kan tum don ani lokal theu turin kan som cheu ni rimoi wat sang ni som ni pahni and music festival air ground ni som ni pali Thursday November ni som ni pali ayan manen don hin bo sai na kal mup mai mi zong zong lo tel turin kan som cheu ni ticket om don lova a free na lu thei dona ni som ni pali ni nga ni tlai November ni som ni pali tlai dar nga teng gate open ni don kalma sa van nei top mai don ani lokal theu turin kan som cheu